Governo desenvolve Liceira Tibar, enquanto comunidade preocupa condição estrada e aldeia Fatunia Suku Tibar. Comunidade Aldeia Fatunia Suku Tibar, posto administrativo Bazartete município Liquissá, hato preocupação ne, sábado lorong sanul racing hat fulan dezembro tin ring rua ronol racing hat. Joaquim Almeida, comunidade nebe hela basic e Liceira Tibar, compara, Liceira Tibar uluk no agora lahane sangona. Uluk Liceira ne nakonu ho lalar no dois makas, ho di fo impacto ba comunidade sira, nebe hela basic no barak mak hetang moras, mai be agora diakona, tamba governo hadia ona fatin refere. Mai be dadau ne, sira preocupa ituang kono ba condição estrada, nebe ad grave, ho di fo impacto ba comunidade sira e aldeia Fatunia, tamba transporte nebe halo movimento, halo rairahun suar makas, no enhira tempo udan, dificulta tebes comunidade sira. Ulu, agora diferente. Tamba ulu kene be susarli, dalam para, puer mesuarli ke matang karne, posi ya impacto moras para mesua agora. Sintiba saya ne sintiba dia gitu dia tambah lalar mas minus poer mas laiha airnya maka dia pas itu tibar ada yang penting sepatunya pas barat merah mana barbar kan agora thare maybe estrada napatin din suar tadi ba may erang ko tabot na harira atiu dari barak mahal estrada itu koi jaga takule pona ba sampai ya dari redu dia maybe impacto ni yana fatin jalan erang suar agora udan mai awal jadi ne mara itu tidak mau tuh Nunemos comunidade Miranda dos Santos reforça problema nebe sir hasoru makona ba estrada tambah rairahun barak foi impacto basiranya saude. Problema mak estrada itu. Estrada ne tambah rairahun makasih hansa udan hansa ne sinti antu sedia. Mak la udan nyan tur hene mosla dia. Otu ami moso ia keo sansane ami takate be ami moriso store moriso credit tambah lalar lainnya cuma estrada ne hansa de ami datang barai rahun sami husu ba kompanya jadi air service ya laran laus ke kita katala mai be hansa hadiang ne estrada ne ka o mi lorong ga belrega ne tikal tulu ba ama tambah ami tahan rai rahun tambah ne comunidade sira husuba autoridade lokal no Ministério Obras Pública atau tau matamba estrada e aldeia Fatuneane tamba estrada refere a durante tinam barakona. Reportagem Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.